Dakal asikat pa mga nausan tamong authentic Kapampangan, kalupaning sisig, buro, betuteng tugak, kamaru at miyaliwa pa. Aparte ka rin kaya katamong kabalen, taga ng pag sa dalareng turista ring mga nyaman akalutong Kapampangan. Sumangid na niti, atin pang pamangan aketi mo atakman ang pong seasonal o depende kayong panahon ang pong okasyon. Atin mo ring recipe aditak lamo ring makibalo uling family recipes la o detang amanwang heirloom at specialty dishes. King First International Conference on Kapampangan Cuisine and Food Tourism inorganisaning Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, dening matuang putahi ang pong kakanin ding meging bida king cooking demonstration. Baluta mo dakal recipes, dishes, desserts na ditak mo mikibalo. Dakal kareng dishes rin, timo itang puklo, detang kuba, retang patku, makanyan, ditak alam kaya balo ka. Retang mong mamasa, ampong retang talagang balo din culture tamo. Ding mainstream, ito mang balo rin. So metong lakaretang dishes na pwede tang iabe keng mainstream, iserve ka rin restaurants, at mas makilala ya pa na nanya ba talaga yung Kapampangan cuisine. It's not just sisig, it's not just morcon or betute, it's more than that. How many recipes have been lost forever because of the refusal of the owners of those recipes to share. So again, that's the meaning of Heartland. Go and find those hidden culinary jewels and share them. King arap andareng estudyante a Keraklan Culinary Major ampong food enthusiast, mi patindayag ing sangkap at proseso nung makanano dalang gagawan ding heirloom recipes at specialty dishes apag maragul dareng kabalen. At syempre, ila mo naman ing tinakman keng finished product. King mumunang aldoning cooking demo, bida king kusina ning HAU ing patkuning guagwa o ing version tamo kanuning puto bongbong. Pamangawang uraru ing pepakit na rin tao keng porak. Ing bulditsilyo or rice cake version of Kapampangan aluluto keng specialized steamer alupang kaldero ing lepag dareng minalenyos. Eda naman pepa burending tao santana na emi parada ing karelang panara na antimong empanadang guling datang na. Inabere mo naman ing ensaladang tulod mangga. Ini po yung local version daring Kapampangan as a whole, king empanada. Itang eloquent tamong itang akasanayan tang empanada. Kaya kami puking Santa Ana, panaraya more healthier kasi at kapayaya po yung laman imbis na meat. Opo. Tapos ating delamiya naman po itang ensaladang tulod mangga. Kasi po, rare po yung chance na manakwata ang paho. Diba? Seasonal yan. Itamo Kapampangan taas nakataka engine wine. Dito nga, hakita mo ilang gagamitan tamo. Mabsila naman ding talapanalbeking cooking demo king kadwang aldona niti uling atakman at abaluda ing pamangawang galyetas cookies ning Santa Ana ating ternong tea o ing tsangbale agawaking bunga ampong bulong mais. Kenya manan la naman king kule ubing pito klip ning sasmuan adakal alatik. Adwano man ding entries ning Balen Magalang, ing pastillas dareng Carrion family, ampong syempre, ing gule magalang ning Abes Farm. Gulay po namin ginagamit, doon lang po namin kinukuha sa farm. Kaya fresh po talaga pag niluluto po namin yung mga. Bistaman mabusisi ang pong magastos yang tagana nung panusignan me, pepakit dareng Narciso ning San Fernando nung makanano ing pamangawang murkon. Ating pamikatago na rin aliwang ating pakamala na recipe, edo kanudadake ding sikreto da bang mabating ing original authentic recipe. Oning para kareng Narciso, burinda na dakal makabalo keng lutong murkon ning karelang pamilya. Opinion ko mo po ini na bala mo ali din kilala rin kay nakal, ing murkon Kapampangan. So, ing baluda po kasi nga ni is embutido. And the other, kay murkon itang rolad. So, iting baluda rin aliwang kay nakal because of what? So, social media, di ba? Pero ing murkon Kapampangan, medyo sabi ko malalakwan niya. So, why not share it? So,
Ito po, ala naman po masyadong complicated katang ingredients na. So, Maragulya ka nung baging cooking demo dareng heirloom recipes ampong special dishes para karang estudyanteng kukwang culinary related courses nga nang din Tyron Yap ning School of Hospitality and Tourism Management ning Holy Angel University. Lakwas kanu, ila na ating parti ning curriculum da ing dikil king Kapampangan cuisine. One with them in our mission na maipasa sa mga younger generations yung heirloom recipe at hindi hayaan na mawala na lang. No, that's also our advocacy dito sa Holy Angel University to make sure na yung mga bata ngayon would still appreciate and would also promote yung ating mga recipes na yan. You know, food is part of our culture and of course we want to sustain our culture. Gusto natin manatili yan at talagang yung mga kahit kabataan talagang ma-imbibe nila yung culture natin bilang Kapampangan at kasama yung pagkain doon. So I'm thankful sa mga bisita ngayon na pinaunlakan yung ating imbitasyon. Pakisabi na kanong mayap din Tyron na sana ding aliwang ating pang heirloom recipes mamiyala namang pamikatagon kareng kainakan na abalo lareti at maas antin dyan ing istorya king gulot dareng balang putayan pong kapangang Kapampangan. I would like to appeal na yung ating mga fellow Kapampangan dyan na may mga recipes tayo na tinatago at siyempre marami tayo, I'm sure, lahat ng towns meron tayong kanya-kanyang recipe. Sana i-share din natin, lalo na sa mga kabataan. Dito sa Holy Angel University, we require our students actually to take one subject na Kapampangan cuisine lang. And that is to make sure that, these recipes are passed on. So if you have one na tinatago po, you can reach out to us para mai-share natin. Ako po kaya kayong talasuyo, dyan alumbang parungaw, ating pusong makabalen.